अब खानो ताम खाइनाय जे मानसा निजिन दफानो सबाय मान याखे अ याक न ताम खाइनाय जे खलाय मानसा निजिनि ताखुक न सबाय मान याखे अ रोंमानि सिमानि न ताम खाइनाय जे फोरोङै मानसा निजिनि दफानो फोरोङै मान याखे आबनो आंसाव खाजनि मारे किसिं सं खलाय मान याखे मान या सिरिं सिरिं तंदि बमा काइसानि बसा अंगै न काइसाव तंमा जागाव तकसा रखाय ताखु काइसाव सबजाक फुरो इरिक मकरखे ससिकलाय माहायता हंदी मान याखे मान या जे खलाय मानाय न हामबाय रदि ते बखाव कान्दी बसकानि सालो आं बम हाय खायनो हनै बुनि दफाले बलंनि तखाय और आदमा याखे और एरिसै मावनो और आदमा याखे और एरिसै मावनो चिनि दफाले बयला तखाय काइसे जागा सब जागै तंनाय आरोनि बिसं बो खरकसा खरक नै आ सब जागै तंमानि यांनि फियावना हनै फायगांके चिनि दफानि बिसिं न कयेकजन सामुं तांमा हामया खलायै आ फियावनाय हिनि फायनाय सामुं खायनाय न सुदुनो डिमोटिवेटेड खायरो अ मेसेज बाय आं चिनि दफानि बरा सारक बाय मकल फोन खलायजागै तंनाय बरा सारक बाय मकल बुसु बासार जागै तंनाय अबरनो आं चिनि दफानि कयेकजन तंनाय रंनो जतनो नो सायराखा आं और बोमुं मेंशन खायसालिया नरक जारा बुसिना करनके अ मेसेज बाय नरक बुसिदि खाजानि ताखुकते बखुक सं जारा भिडियो कताल नायनाय हिंके नरक तावो सिनि चैनल न सब्सक्राइब खेके सब्सक्राइब खायरिते बेल आइकन न प्रेस खायरिदि तामने हिंके कताल भिडियो नायना बांगै जों तिनिनि भिडियो अंखा अबंखा इंग्लिश तो ककबरक खे इंग्लिश सिकिमानि भिडियो प्लस अबंखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस न तै जों तिनि कक सालायनाय प्लस डिस्कस खालायनाय Okay guys, let me introduce. I am Singha Debbarma. This is my YouTube channel and at the present I am teaching English language, English to Kokborok English learning videos and motivational speaker and trainer also. Guys, if you want to learn English language in your life, so you can watch it. It will helpful for you. So I'm going to share with you how to learn present indefinite tense in your life English to Kokborok. Guys, today I'm going to discuss by Kokborok language because maximum people do not understand English language. That's why I have decided in my mind I will teach English to Kokborok. So let's get started. Khazani mari kising song ang tini nong no phorangnai English to Kokborok he English sikimani video present indefinite tense. Haikeba simple present tense. Mari kising song ang class manana sakang ang ani short study no saikana na musung nok ano dini jara marnai ang engkha Bengali medium ni usud en ang belai khe gorib poribar ni usud en ani laibo ang English sikina musungu ang kami amsai ni pora kereng kami amsai ni sakri kotok kotok khai tong ai te plus dolly means tawon ang tolaw phaye sini tipra sarok sakri kotok kotok khai tong ai pora kereng no bai ang malai kha ang apro broni thaniwo kaisa no question ang jokhonte first year phayo sir जों बाइके इंग्लिश सिकिनाय बाइके अबनो खलायखेंगे जों इंग्लिश सिकिमाने अबंखा सुदो आनि समस्या जिनि तिफ्रासरं समस्या अबनो जों बाइके प्रॉब्लम सॉल्व खायनाय हनै आं दंनो आनि पर्सनल क्वेश्चन दंनि थानि खायखा आफ्रो आं मानखा मारि किसिं सं बाक्सा बरक सावो आव नि अकक सामानि बेलायके सय नरनो फंना तमो जों जरासि मानिया जिनि अबाइके बाक्सा नि क्वेश्चन नि आंसर रो बाक्सा बरक जोंनो सावो नरक अंखा बेंगली मीडियम पढनाय बरक नरक सराय मुसा जाखाय हनि मानो नरक जीवन नरक इंग्लिश सिगि मानिया कक सामानि एकदम कथा बार्ता नि मदु करिखे साव नरक अमाइकेन पाइस नै फो ग्यां आफो ताका अब त सिनि प्रॉब्लम सि अब न बमाइके सल्युसन तो बनाय बमाइके सल्युसन मानाय आबस आनो किसे आंसर दि नै सामानि आबनो नरक बेंगली मीडियम नि बरक प्लस नं जीवन नरक इंग्लिश सिकि मेखेनो पार मांसिनानै नंनि आबो इंग्लिश मानानि नं बाइगो करिखा आफो आनि बखावो आं काइसा माइनस हेड अंखा अब सुदो आनि समस्या अब होल तिफ्रासानि समस्या जारा गरीब परिवार परिवय इंग्लिश मीडियम म फाइनेंशियल प्रॉब्लम गई परिमेया गई जारा इंग्लिश मायानि समस्या हंके आम हाइनि खरकसा खरकसो गुड बिहेवियर के खाइनार गेरंग बसारंग नो जारा इंग्लिश मीडियम म पढनाय खरकसा खरकसुनि बखा ब इंग्लिश मानु हनै बेलाय खे इंग्लिश माया न इनसल खायो प्लस
saing chung no pra awat ngjagai boi English phranghage nang rangya saimia hani koto ang oro joto borok saya koyekjon borok haike chini bokhrogo mindset hai bad behavior khaini tong ang saimano ansai kereng gilama ti prasa tongo English kereng achini ti prawo haipano borok problem solve khaya ang omake je phrang an jibono wan sokha a phrang para or thangkha ang survey khaika chini ti prasa rong ni jara bengal medium porin ai jara English mayang tongnai ni maximum problem bo jaga nei ang research first khaika ang survey khaika afro ang mankha maximum borok no English ke phangkhangye English no businani borok ni thani o kuno pokhe সম্ভব ya abo tamni hingke ang survey khai mankha English ke businai besek borok bang English kokborok ke businai besek borok bang a jagao English ke businai borok only 3% 5% si 100 jonan bisingo abo sudo si parlike data maya yete 95% borok no 50% bisingo busia gang apono decide khaika English ke sangmani ঠিক আছে sao haipano English no chini 50% mangai jara saimia khuni bangai hinge English kokborok ke ma phangras nai obai ke si chini 50% baskango agok magras nai obasi first step chini bangai jeng saimano oroni diliwa thangna hangke plan mai thangke no dogo te abosob sao dakti sogo plus somai basio haipano chini bangai ke of plan kanani of financial chin thanio gerei aun mangi seng gari bai no si ma thanglas nai tong seng gari bai thangi mai tong hangke ba gari bai ma thanglas nai olorang ajiwoi next 5 ro seng plan mai phaisinai thik abai gina ang English no bu ang decide khaikya ge ani bakhawa ang dokhunangkha je angao sajak thro norokhe bangla medium ponai borok norok sraimung sajak obisap sajak norok jibono English te sikime khano parang sinai hini sajak maro ge obosudo ani saijongni समस्या या अब चिन 10% समस्या जारा रां पैसा क्राइसिस अंगै रां फाइनेंशियल अभाव अंगै इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड न परिमिया अंगै इंग्लिश मायang तंगै नि समस्या हनि wan सगै अ प्रॉब्लम न बम हेके सॉल्व खाइमानाय हनि wan सगै आं नायखा आं आफ्रो प्रथम wan सगै नायखा ऑफलाइन फंखांके आं सुदु 100 200 रम 300 जना न फंगिमानाय आगरतला रग जेकुनु खम्बलंग रग फंखांके किन्तु अबाय जिनि तिप्रासा कम्युनिटी नि समस्या सलंगिया तामनि हिंके अबाय आजक बरक सिखि मानाय ते पुरा बरक न बाइक सिखिरे नाय हिंके मैक्सिमम गुड वे हाइके बा गुड सिस्टम आंगाबन नखा आबंखा ऑनलाइन ताबो जतनि थानि नो एंड्रॉइड मोबाइल तंगो प्लस इंटरनेट पैक तंगो जियो फाइकिया प्राय मैक्सिमम जागानो डाटा अवेलेबल हंके अबनो आं जदि सि प्रॉब्लम सॉल्व खाइनानि हिंके आं ऑफलाइन फंगियावै ऑनलाइन फंखांके आं इंग्लिश जिन बरंग न ताइसा दाक्ति के सिकिरि मानाय जारा बेसिक कॉन्सेप्ट साइमिया रंग न ताइसा दाक्ति के फंगै मानाय आम हाइके आं डिसाइड खालायो इंग्लिश kokborok नै काइसा इंग्लिश सिगिजांनाय इंग्लिश kokborok के इंग्लिश सिगिजांनाय उसिं खालायका और आं इंग्लिश kokborok ke English prongo basic English grammar te oino hingke norok hard work khai masi kinai hingke abon bangai ang o channel o English kokborok ke prongna bangai ma site tokha tabu even ang site togui tongo te an video ai baksa burabo jajago baksa jara basa botei majak borok nai sikibo te gongma borok no nai siki tongo jajago baksa bokso jajagia ngai mano hingke ang borok no nakar sano aw ang no puito khayo nang English kereng haipano takhu nang pansau ni chin tipraso maximum no basic English saimia ko tongkho basic English saimia no kari English ni kono pan saimia ko tongkho abon bangai nungkha chin da khaine di abu bu buya nin takhu no awon bangai nang ano English to kokborok ke phrongo rok ni joli khanke ang no nakar sano abo ang wansogo good way no haipano norok sajagi ang iman kheto te abo kono khainen kerei khajani takuk te bokuk sono ang kaisa kong sanang mosong nong thaniwo aw urboni sal pamanola ang posini sal parimeya aw ama boisonola ang purnima khlaimeya karon abongkha borok isramjak ya abongkha kaiton isramjak abon bangi abonola ang khlaimeya
Kintu ang borok ni samjak failure nole ang success claimano. Ang ani sak ni failure bemar nole ang hamri mano. Aboni bitino ongkha nijini hard work. Takuk tei bukuk song thik abo haino in jibon o abono follow khlai nang hindi nge nono success ongna bangi keu naro maglak thik abo haino English mana bangi buke bunar maglak okong no muitu khai hindi. Nge main topic go tau phaisinai tin main topic kha present indefinite tense haike ba simple present tense. Je present no sung kok sai tongo apro hongke o simple present tense haike ba present indefinite tense obo sung kok sanawo samongo nango obono drog muitu khaina rodi. Nge obo nile kok borok bele botike sense thang botike obo haike kok sanani awono sung sekang puila sai malai granai ang tabu sai khanaranai oboni asuk kuno eto kisu kutuk tangya sentence structure khaina ro haiba nang nong sekang puila sai khanar granai ang bisna o thonani ready khayo I do ready to sleep on the bed e amake kok borok ke sense thango bo school thango he goes to school of present indefinite tense abo bom haike kok borok bai sense thang bom haike jeng sekang pula obna rongwi manai abono jeng pura discuss khailene aboni pore jeng English baibo example nainai plus jeng khop khailenai kok borok bai ke nok of present indefinite tense ke o ke marom nai tabo ang rom di saikna nai ang sao ang himo bo phayo borok sramo iko o ke je kok borok bai sense thangmani no ongkha abono present indefinite tense jeng kok borok marom nai nge ang nong no tabuk sang puila no saikna nai aboni sentence structure bom hai jeng sang puila nai leinai aboni sentence structure kha bayarok sang puila no subject second of verb 1 jodi si subject third person singular number kha ke ar jaga s hai ke ba es add nai plus object te kaisa kok English o sentence structure ma hungke anytime subject plus verb plus object hengu favor kok borgo hungke subject plus object plus verb article si hanggang tini nong no example ri phunong ai plus interrogative sentence ke bahike khlain ai negative sentence ke bahike khlain ai assertive sentence ke bahike khlain ai interrogative ni negative to ke bahike khlain ai oborong no joto sukurboi kam ke bujong na bangai ang nong no sai tok nai hingke norok o video no first to last skip khayoi nai di I walk on the road ang rodo himo obai ke kok borok ke thango hingke seng tabu seng pila nai leinai o I no ongkha grammar ni nozorong ke seng pila no seng saimana nango subject je khlainai hingke abo ongkha anytime subject nai hingke o jaga I abo ongkha subject walk abo ongkha verb 1 ang tabu nong no verb 1 verb 2 verb 3 phung dong nai go went gone come came kaam make met met add added added drink drank drunk e hai rong ke past ni ke verb 1 hai ke present form jago second ni ke verb 2 hai ke past form jago third ni ke verb 3 hai ke past participle form jago e ajang ni bisingo of verb 1 present indefinite tense o nango awon nong ni makhaw muitna di nge I walk on the road ang rodo himo imani ke to walk nge lama wo nge on the road nge on nge preposition nge the road nge abka object tha e amai kendro muitu khaina di subject plus verb 1 plus object jodi si subject jodi case third person singular number ngkhange s hai ke ba es aro add nai he goes to school bot school lo thango nge or jaga norok ani manu tan or jaga wo go ongya woi goes ongkha karon jeng grammar ni nazaro naikhanke o hi ongkha bo jalano hunu nge o hi ongkha third person singular number aboni karon oi o jaga wo verb 1 ni a jaga wo es add ongkha hai ke ba jog ongkha nge to school abong kha object
Hingke norok kuno busimi angna kok keroi kok guru hingke bo school lo thango borok ani nogo phayo they come in my house o jagao they abongkha जों grammar ni nozor tei hingke obono subject come abongkha verb 1 in my house abongkha object or jagao kuno third person singular number ya o dengkha abon karon oi oro जों verb 1 asogro tei kuno slai nangya o go strong ni hai oro yes rok s rok thepano nangya Ram kills two Ravan Ram Rabono Haro Gyao Zagan Rok Simon Okana or Ram Obonka Sing Grammar Nin Ozari Obono Hono subject Okay kills Ozagang Mani means Ram third person singular number Bomo Ngai Zung Ozagawa kills Mate Paka Barbano S Okay Tu Rabon Unka object Make Tango Ke Sing Tabuk Saiknaran Ai Bahake or assertive sentence Sing Tasingo Je Kaitamun Abonka assertive sentence Abono negative sentence Shotlang Naproke Bahake Sing Klainai Abono Sing Tabuk Saiknaran Ai Abono negative sentence Shotlang Naproke Kaisa do bar Hakeba Abo helping bar Hisaboy Samong Kainai Ozagawa Again negative sentence Ni Bangi not Kaisa Nangnai I want to meet anyone ang kebo boy malainani musungo Haidi sing omonono negative sentence nailena bayrok I don't want to meet anyone ang kebo boy malainani musungya Make Kokborok sense Tango Dia Ozaga I Abonka subject don't Unka Abo do Unka helping bar not Unka negative ni Kaisa symbol one unka abo bar one ozaga o Okay to meet anyone Abonka object Okay Ozaga o Zung do not bohni mano don't bohni mano Karo do not know short form by don't bo hun manu Kaisa Saiknaran Musongo Jefruk question Kayo Asomoyo Hingke Norok Sobsomoy do bar Kaisa helping bar Hisaboy Baskango Painai Tarpore subject nai bin pore bar 1 nai Tarpore object nai last of question marks nai Abo Kaisa Mutunadi Ang no example ri phone norok tei saimon ang putu khayo nge hindi jorano nosto khayo tebo clear khanya bangi example mai lai nai Phaidi sing tabuk assertive sentence ni example nailena she agrees to come with you bo nang bai phainani go siu omono sing tomong negative sentence khlaikenke she does not agree to come with you bo nang bai phainani go sia or does not know short form ke doesn't bo honi mano जों tabuk nailena interrogative sentence khlaina phurke bahike khlainai does she agree to come with you bo nang bai phainan go siu de or interrogative sentence ni negative khai phurke bahike khainai obno bu जों tak nailai does not she agree to come with you bo nang bai phainani go sia de obahike bini kokborok thango angke narok nokana जों tabuk te kaisa example nailena khajani mari kising song you ride a bike nung kaisa bike chalogo obono tomong negative sentence khaina hangke you don't ride a bike nung kaisa bike chalogya जों tabuk o sentence no interrogative khaline do you ride a bike nung kaisa bike chalogo de जों o sentence no tabuk negative sentence khlaine do not you ride a bike nung kaisa bike chalogya da khajani mari kising song omhaike thango ngete kaisa kok jefrobo interrogative sentence aprongke auxiliary verb do phaso phainai bin pore subject phainai bin pore verb 1 phainai bin pore object phainai last of question mark tomong subject third person singular number hingke das phainai जों tabuk te kaisa example nailena Ram gives 100 rupees money Ram 100 rang ro abono जों tomong negative sentence khlaina hingke Ram does not give 100 rupees money Ram 100 rang riya जों tabuk nailena abono interrogative sentence khlaioi
Does Ram give 100 rupees money? Ram 100 rang rode. Sang tabuk obono negative sentence klainai. Does not Ram give 100 rupees money? Ram 100 rang riade. Obai ke bini kokborok he thangu. Phaidi sang tabuk hainu hai te kaisa example nailena ojagawo. They need a newspaper. Borok kaisa newspaper nango. They don't need a newspaper. Oboke negative. Borok kaisa newspaper nangya. Sung a sentence no tabuk interrogative sentence klainai. Do they need a newspaper? Borok kaisa newspaper nango da. Kokborok buke moi ke thangu. Abono sung tomung negative sentence klaikenke. Do not they need a newspaper? Borok kaisa newspaper nangya da. Omai ke bini kokborok ke sense thangu. Hangke naro je probo interrogative sentence so negative sentence lainnya hangke do auxiliary verb bin pore not bin pore subject bin pore verb 1 bin pore object last of question mark obhai ngai phaidi sing tau ngai lefinai te kaisa example I drink a coffee ang kaisa coffee nungo I don't drink a coffee ang kaisa coffee nungya oboke negative sentence thasini ke positive sentence tabuk interrogative sentence so nailena do I drink a coffee ang kaisa coffee nungo da hingke o interrogative sentence ni negative sentence klaina hingke do not I drink a coffee ang kaisa coffee nungya da obai ke bini kokborok hingke sense thangu Hazani takuk te bukuk song nok tamu a video no sajak hingke please like khaidi share khaidi comment khaidi subscribe khaidi te bell icon press khaidi katal video mana bangai hingke nok ni hamjang mani channel by forever no mai keno ri tongdi te ang poito khayo mai keno chin family te bu waran diner din hnai an video no naima bangai pai phle hamai mar kha jotno khulumka oron basa sibano